nisham bagadi ka COVID-19 positif RT-PCR la peni ka COVID-19 positif ndai kani wain jaj virus hangni kampat peni mo tamang itep bagila dai lupa positif dia kani berang ile ya kata ka genome sequencing kata ngilayo ya permission ngilayo ya ka recognition na ka ICMR ngile apa sa institute takada ka simpor ndai ka johi lada kadai lada udai virus yu berkhat fidei COVID-19 positif but ka jingwan kani ka report hadin haka sautarik ka silong tanggawai bangi haple ya kani jai pajai but ni hapan le ka reconfirmation berkhat takada ka poi hadu sautarik Ndai yakini ki case barkhat ibadi hi COVID-19 bangi fale home isolation i barkhat ka procedure ka rukom bagi dai ban isolate iladi bakin sumar iladi ka dikaju takara ka jing islam lada ni bio positive manta ni saong video virus ba affect ifi ni ong hadin khasan si ka precaution ka dikaju kadi tangaju tangkawai kalong ba uni omicron uladan ko jella ka ju takamot ngim dai ban ken sting ngim dai ban ken ngin num sim khia kani ngin sim khia namat uni ukham state banpur tangba kat kum kajingong jang start manta kalong ba uni virus umda dai ubo penstam ko mudat virus